Yazi ukuthi amaqiniso kufanele sibakhulume nje kuhlungu. Yabo uma waqala ubona ukuthi usuyaphumelela njengamanje izinto zakho zizakulungela. Ukwenza sure ukuthi uyaphuma ehlotsheni, uyaphuma kubangani. Uma wedwa lapha ongcwele ukuthi uyayitshela, ongcwele ukuthi usujikile. Ngoba uma uyaqala izinto zakulungela, waqala waphumelela. Laba abasuke beseduze wakho, abasuke besengane nawe, ngeke beze bekuyeke. Bazokwenza sure ukuthi bakukhanda ukuthi uwe. Bakwenza sure nje ukuthi bakudicela phansi. Kodwa futhi bengeke bekutshengise. Uyabona ubusuwile ukuthi hawu kanti yibo laba bebekuyisa, yibo laba bebekhanda kwakho. So kungcono khona ukuthi kuthiwa ujikile kwenzela ukuthi makwenza kube ukuthi bakuhlasela noma kwenza kube ukuthi bakudicela phansi. Nawe ukwazi ukuvika ngoba mawusahamba nabo usephakathi nabo ngeke uzukwazi ukuvika kunalokho wena ozolokhu bavikela uthi usibani ngeke kwenza ukuthi usibani ngeke kwenza ukuthi kanti bo kanye impela bakugilayo.